Nistgħu nagħmlu l-aqwa għal pajjiżna b'moħħ miftuħ u bl-esperjenzi ta' ħaddieħor. Dan qalu l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt waħda mill-laqgħat tal-Kunsill Ġenerali tas-Socialist International li preżenti għaliha kien hemm il-President tal-organizzazzjoni, il-Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez. Dr. Abela sostna li huwa importanti ħafna li jkun hemm skambju ta' idejat u ħsibijiet u għalhekk it-tema Leading Together sabiex jinqasmu l-idejat sabiex isir ħidma biex jinqasam il-ġid b'mod aktar ġust. Il-Prim Ministru tenna li biex partit jigverna irid iservi u kif jixed il-Gvern Laburista f'pajjiżna hemm il-bżonn li tisma' l-ħtiġijiet tal-elettorat iżda mhux biss tisma' trid ukoll taġixxi u twettaq. Hawnhekk il-mexxej Laburista elenka diversi suċċessi tal-Partit Laburista fil-Gvern li baqa' viċin il-poplu anki f'perjodu ta' sfidi. Tenna wkoll li l-Partit Laburista kienu għadu minn ta' quddiem biex jagħti vuċi lil dawk li ma jkunux mismuha u dan wassal għas-suċċess elezzjoni wara oħra. Il-Prim Ministru Malti qal li biex il-futur ikun wieħed sabiħ, l-ekonomija tkun b'saħħitha u dan hu dak li qed tagħmel Malta tibni ekonomija b'saħħitha sabiex il-ġid imbagħad jitqassam liċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Semma bosta miżuri soċjali fosthom it-tax cuts, iċ-child care b'xejn, sħubija tal-ġim b'xejn għaż-żgħażagħ flimkien ma' żieda fil-pensjonijiet b'dan anki ġie rifless fil-budget ippreżentat għas-sena d-dieħla. We are presenting a social package of 120 million euro, 160 million euro tax cut for parents, 40 million euro in business incentives aimed at innovation and wage progression, and a bold 100 million euro commitment in AI investment. Il-Prim Ministru sostna li l-Partit Laburista dejjem iġġieled favur il-ġustizzja soċjali għall-opportunitajiet għall-familji u għat-tkabbir ekonomiku ibbażat fuq ix-xogħol. Innota wkoll kif il-politika progressiva ta' pajjiżna waslet biex id-drittijiet ċivili huma ta' priorità f'pajjiżna. Hawnhekk il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-paċi fid-dinja. But neutrality doesn't mean that we are neutral in the face of injustice or passive. It means we are partisan for peace. It means we stand as a mediator. It means we are a constant advocate for dialogue. And of course, it means we play our part in humanitarian action. Semma kif Malta ħadet passi ċari fit-tmexxija tal-OSCE fil-Kunsill tal-Ewropa u anke bis-siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda. Semma wkoll ir-rikonoxximent tal-Istat Palestinjan. Dr. Abela tenna li l-Gvern qatt mhu kuntent bil-kisbiet tiegħu għax dejjem hemm aktar xi jsir biex jiġi provdut il-ġid lill-poplu. We must never be satisfied. We must never stand still. We must never stop striving, and we must never stop learning together, working together, leading together. Let us do just that.